Unajua, ukiamini watu hapa duniani wanaweza kukupa sababu nyingi zinazosababisha wasikupende. Wengine wanakudharau tu vile unavaa, anakudharau tu hivyo. Vile wewe unakula chakula ni kitu kinaweza fanya mtu akudharau. Lakini nimekuja kukuambia, yeye aliyekupenda alikupenda ukiwa vile ulivyo. Alikupenda ukiwa mahali ulio. Wewe ulikuwa mbaya, ni sawa, lakini pamoja na hiyo alikupenda. Amen. So Paulo anasema hivi ya kwamba ombi langu kwenu ni ya kwamba simameni imara. Amen. Simameni imara. Jambo ambalo Paulo anasema ya kwamba yashikeni mafundisho ambayo tuliyowafundisha, ambayo tunaendelea kuwafundisha. Wapendwa, shida ya watu wengi inayosababisha wasisimame imara ni kwa sababu mafundisho inaingilia hapa, inatokea hapa. Hawayashiki mafundisho yapaswayo mbali. Uza mtu aliye karibu na mhubiri ni wangapi imeshika? Unajua, sisi ambao tumeokoka, sisi ambao Yesu ametusamehea dhambi, hatuishi maisha tu ovyo ovyo. Hatukuli tu chakula ovyo ovyo, hapana. Hatukuli tu na marafiki wala tu rafiki, hapana. Sisi maisha yetu ni tofauti, maana sisi tunapelekana na watu walioshika mafundisho. Je, umeshika mafundisho? Unajua, hata wakati tuko shule pale tukifundishwa, haijalishi tumesalika na watu wa wapi, haijalishi tumesalika na watu waliolelewa namna gani, lakini kwa sababu sisi ni watu tofauti, tumeshika mafundisho, tunaweza kusimama mahali popote just because we know what we know. Alitupenda hivyo wakati watu hawange